somon hita ungarapot hita be Jesus Immanuel ende ni suruani sangapa di Tuhani Jesus Raja hadameon sondang hati gorani panondang ihangoluan di saluhut jolmai di rumah ridho dirina lau manobus manisia asa unang matebe alani dosa nabe ende di suruani sangapa di Tuhani. Hurian itu hatta, sadarion, ima pesta paduahon, mamestahon, parningotan hatutu buni tuhatta Yesus Kristus. Alani, hupasahat hamima tuhita saluhutna, selamat hari Natal. Marpungu dohita nuaing maka mulia tehon balga ni holong ni debata tu portibion umbain naro ibana paluahon hita atong tapahibul marohatta
majakon ibana tubuh di rohata, nang di parsaurata, marhite-hite parmingguota di ombason. Tapuk kama parsombaota tu debata, tapahombar mangolutta, mandapoton parsaoran nabadiai, marende mahita tole puji matuhatta. Tole puji matuhatta, tu ibana marohatta, asa gir-gir parendeta, ale dongan Kristeni. Sai tandai madengan basa di Jehovah debatata, di basa hondo anakna bain hangol luahatai. Ale Yesus aholongan, boan matuhasonangan, amita di perjalanan, namakalumuton ho. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan, ulu balang di debata ama, saleleng ni leleng na, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada ende na imbaru di Jehovah, endehon ma Jehovah, ale sandok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan, akka nabinahen nai, marsomba mahamutu Jehovah, marpahean na marhadohoan akahitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni sandok tanoon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale debata ama na di Banua Ginjang, puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon, husombahon hami tuho, marningot sileho-lehomi na balgai tuhami jol mana di pardangolanon. Ima anakmu, Yesus Kristus, na sinurumi sian Banua Ginjang alani hami. Gabinadangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di bara di Bethlehem, asa mamora hami. Sai rajai, jala tugu-tugu hami, marhite-hite tondim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham na pinapatar ni anakmi. Amen. Pinuji ma Jehovah,
Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na paduahonon. Ima natar surat di Yosua 24 ayat 14. Onpe sai habiari hamuma Jahoba jala marsihohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu debata sileban. Akan nanioloan ni opumuna di bariba ni batangaiki. Dohot di Misir, jala oloy hamu majahoba. Ido sahatna, atong ramang idogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. O Jesus haholong aki pumoti dohot rohaki pabalisian isude nakau mangagoa muse. Hurian itu hatta, na jongjong dohita diadopan ni debata, apalah di minggu pesta Natal paduahon sadarion, dang tagamon somanol solihita marningot akadosata, dohot pangalau siota diadopan ni debata, imanong taula marhite hata, dohot pambayanata diakatiki nasalpui. Atong tatopoti madosata na taulahon diadopan ni debata doho tudongan jolma tapamanat marohatta jala taparhatopot mai di bagasan roha na magopu martangiang mahita ali Tuhan debata amanami pargugu na sohatudosan para si roha midahami nadangolon Narodo hami tujulom, manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manimbil sian akka dalammu. Masay godang do pangalau sion nami di patikmu. Alai, ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam. Dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami, dohot pangalau sion nami, saingot mahami, hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu, ali Tuhan Yesus Kristus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga di arsahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sandiri manelesai akka pangalausim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Tabegema korsian punguan inahana.
Yesus sa damuhan ng isuro de bata, napasayon su de dosa, idolo Golgata. Hasan na pondi de bata, las dame 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 ma di jolma, lomo di roha di de bata, dohita jolmaon. Sai sondang imarohaku, ale Tuhan Yesus asado tau maruli di hatutu bumi. Asang apon di debata, los dame 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 ma di jolma, lomo ni roha di debata, dohita jolmaon. Tabegema hatani debata, turpuk epistel di Minggu Natal padua honon, ima natar surat di Yohanes sada, ayat sia sahat rodi 14, tajahama margati soring. Alai, nunga mandokro ujui tuportibion, panondang nasitongi, na manondangi nasa jolma. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tungsian debatado. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabegi ekor sektor sada diuduti dohot sektor 2.
raja sian surgo tua tu portibion tubuh sian si Maria lau manobusi taon debatana sotarida gabe daging songon hita nungarapon hitabe Jesus Immanuel endeni suruani sangat mati Tuhani Yesus Raja hadameon sondang hati gorani panondang ni hangoluan di saluhut jolmai di rumah rido dirina lau manobus manisia asa unang matebe alani dosa nabe endeni suruani sangat mati Tuhani. Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor puji-pujian sian sektor tolu diudu tianon tu sektor opat.
Sunggul-sunggul, anon dung selesai ibadah, pasahaton nado si palas roha tu akan berhak menerima. Songonima sunggul-sunggul dihita bornginon. Sonari tabege makor puji-pujian sian parhalado dohot keluarga.
Marende mahita sian buku ende nomor 50 ayat sada doho udukna laos tapapungu ma peleata sada A doho sada B di bagasan lasni roha. Marende mahamu on ma dononmu holong ni rohata do poso-poson namareyakon ita tuatas noon tuhakidoho tuhakidoho. Malungunaw diho, O Jesus kinang roho, apul marohaku sa lelengaw di son, asiroham diyaw marni dadangolon tay tiyaw tuho tay tiyaw tuho. Basado amai disuruh anaki asagaraona sude utang tai uhut padiriona hasonangatai out na sahataw out na sahataw. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut naroha, imam ramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ala suasana Natal dope hita, molope marula-hulak tapasahat, donon nami do, adorang so tajahat turpuk jamita, di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Selamat hari Natal ma dihita saluna. Suara ni dibata, si tangi honota di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Dienet sian pesalmen bidu sia puluonom mamukamai sian ayat sada saat roh di ayat 10 tolu. Pesalmen bidu sia puluonom mamuka sian ayat sada saat roh di ayat 10 tolu. Hara-hara mamuji debata. Edehon hamuma sada edenai baru di Jahuba. Edehon ma Jahuba ale sadok tanoon. Edehon hamuma Jahuba. Puji hamuma guarna. Baritahon hamuma atuaon na ganu pari. Pajojor hamuma di tonga-tonga niya kaparbegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabi nahen nai. Ay natibul do Jahuba. Jala tama si tutu pujion nasokal do ibana mangatasi sude akka debata. Ai aji-ajiat do sude debata niaka bangso. Alayang go Jahoba naong majadihon akka langit. Hatot tomon dohot hamuliaon di jolona. Hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaon nai. Hamu aliyaka marga niaka bangso. Sailehon hamuma hamuliaon. Dohot hagogon tu Jahuba. Lehon hamuma di Jahuba hamuliaon ni guarna. Buan hamuma si lehon-lehon. Dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamanna. Marsoba mahamu tu Jahuba marpahean na marhaduhuan. Akka hitirma maradupon ibana ale isini sadok tanoon. Pabuah-buah hamuma di tonga-tonga niya kaparbegu Jahuba do raja hot matong portibion dang tagamon humordit umon nama sugut aka bangso di bagasan hati goran marlas ni rohamadisi aka langit jala marulupulup tanon marhasak-hasak ma laut rodi isina marulupulup makaladang rodi nasa disi marulupulup madisi sudiak kahau ditobak di jolo ni Jahuba ay nunga roibana manguhum tanoon uhumon nama liat portibion di bagasan hati goran nanga kabangso di bagasan hasitonganna ido ianggo sahatna. Amua kadongan saha pursiaon molo taida sian turpuhon danga pala sala molo panitia mangarahon di pesta Natal padua honon asa sudi sektor marsurak-surak laho mamuji di mata. Alaido judul ni turpuk jamitata di minggu paduahon di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Marhara laho mamuji-muji Jahuba. Alani dihamulati rohanami ma kebijakan-kebijakan na pinatupani panitia. Alai unang manyan holat di tiki pesta badua hono nate boy manyan markur turus aloh beri kami nek semangat do akka sektor-sektor na markuru nate. Anggoy na kami solo di pepils nate molo marid dinasida. Pungan gemende korpe ol di pepils molo marid dinasida. Alai yang gon sian sektor sada satu sektor opak dangadong napil suara nanti. Apalagi na parpudi dohok museda dana ibagasan dangi mau lihat ma layopung na dangi si hubereng nakin lam tabudu pe molu si upung na duli nak musiade ala pahupuna marorgan
pahupuna muse na doho nak di simare dia di. Alani mahamu akadongan na hinaholongan taplos ma ahana pinatupani panitia di Lasni Rohata laus tapadumuan non lahu pasahaton si Lasni Roha marhiti panitia waka dongan naung takas di paradi panitia ise nama jalo di bagasan obason ala Jehovah do raja ido nagabe turpuk dihita di bornginon Jehovah do raja ikon takas do hita mamuji rajai ikon takas do hita mengagungkan rajai adong manang napiga hata didok naikon si bahinota lahu mengagungkan rajai lahu mamuji rajai tajaha di ayat pitui takas do didok edehon edenai baru di Jehovah puji hamuma guarna baritahon pajojor akan nabinahenna sai lehon hamuma hamuliaon dohot hagogoon marsobba mahamutu rajai alania hadohoro edenai baru ima edena nedehon di bagasan pakanguluhonom nai baru molo tahanguluhon sude ahana deho di jolon nakin ima edenai baru nang peyakai denong lelengi alai ala tahanguluhon ima nagabe edenai baru ati nyanyian yang dinyanyikan dengan penghayatan baru ido edenai baru nunga ede naung macai leleng nian ede na tai dehoni ate na sonang dohi tanadua ede nong leleng doi nang ate alai molo tai deho ni apalagi di malam minggu songon nama bersemima kembali songon dia nada julu iya de dan kita apalagi tai deho ni di malam minggu ade marningok mahita dia kana salpui ade idia do hita merdumu molo tai deho ni ima ede ni halak na sedang jatuh cinta manang dohonota ede naung dilanda asmara dohonota de hitape disuruh do mangedehon ede nai baru di Jehovah boha mai bahenota de molo isuruh hita mangedehon ede nai baru dirajai boha ma bahenota ima molo tai dehon sada ede di Jehovah nang pedohonota ciptaan lamai gubahan lamai naung adong buku dikor songon naung di tai dehon nakin naung lelengi alai molosian nasaroha do hita penuh penghayatan hita laho mangedehoni tahilala sudi ahanaung dibahit di bata di tonga-tonga ningoluta dengan penghayatan yang penuh itu adalah merupakan lagu yang baru. Boy contoh nado honota amanginangate molota buka buke deta nomor 12 ati. Molota dehoni mulai sian ayat parjolo 1 ayat 15 ati. Dipuji rohakod doho Jehovah Tuhaki. Uboto hodo mualni nadinggan sasudi ayahama adokia diau dihami nalea dili molo tapakilalahon itu dirita diborngin na badiau nade tapakilalahon itu dirita ayahama
hiak kita ti. Adong do siak kitaon akayanak kon ni partani sian buna pasu kita ni. Mulo taingot, mulo neng mangan jolo manggadong juga ti. Apalagi sama kami di Hubang, mulo neng mangan manuguk na jolo manggadong do. Buasay ko manggadong, asa song molo sa takar hiya ni lopa, gabi sa tong atakar ma. Ala naong parjulu manggadong, mga langgadong ati. So ngoni musi dohonot ta di Botarina. Molo neng mangan Botarina, manang borngin na jolo manggadong do. Imana taida hita na jolo ra. Ala suadong hepeng ni naturasta pasikulahon. Mga pesipata dang buhay tuluhali sadari atin. Mga pedang buhay tuluhali sadari. Alay nuaeng. Nunga buhay hita marjabu. Nuaeng. Buhay hita pasikulahon na kaya nakota. Nuaeng. Kita bisa hidup lebih layak. Penghayatan nasongonima mabahen edde gabe edde na baru ati. Molo tahayati siapa kita dulunya. Tetapi sekarang ini kita bisa hidup lebih layak. Itu adalah merupakan nyanyian yang baru. Napaduahon hamu akadongan eddenai baru dohonota haruari sian kesadaran duati. Dari kesadaran. Eddenai barui haruari sian pengakuan. Eddenai barui haruari sian kekaguman ni sude nabinahe ni dibata di tengah-tengah ni ngolut tado. Bagaimana kita sadar bahwa semuanya yang ada pada hidup kita ini bersumber dari Tuhan. Tanpa kekaguman akan perbuatan Tuhan, sangat sulit bahkan mustahil bisa melahirkan pujian atau nyanyian baru. Alani asa tubuh kekaguman di bagasan hadiriota. Aha masih bahenota. Molo burjuhi ta mamilang-milangi akan nabinahin ni dibata di ngoluta. Berkat Tuhan, mari hitunglah kamu kagum oleh kasih-Nya. Manange detayate nomor 560 siai. O debata tatorus sojo. Tunglongang molong Hubereng natino pami. lat nima jo, lat nima. Nanaing dohonon na etong isude nabinahin ni debata. Molo ta etong isude nabinahin ni debata di tengah-tengah ni ngoluta pasti longang mahita. Molo ta etong isude pabahenan ni debata hebat ma pangidehonot ta. Molo sa itong isude nabinahin ni dibata lam ibaru may deta. Alayadong do hajamutun hamu akadongan na hinaholongan. Songon nanidok ni si Karen Armstrong. Boydo lamoru halak naolo marsoba. Dot mangidihon dibata di abad nuwaingon ninna. Buasa
ai alani hamajuon nadabo ni jolma nuwaingon doho tutiki na ingro dihilala jolma umma nong bui sude ulauna sopola be makarikot ton debata alani dangadong be kekaguman tu debata alani mahamwa kadongan molo mago kekaguman mago do parsobaon dohot pamuji uniate alani mau lihat ema molo tajari anak kota tajari dohot pinoparta asa terus makalongakon sude nabinahin ini bata molo tahara nak kini nak kota dohot tujulun tujuan tahado na mangajari anak kota ido hita asalam kagum nasida dia kapabahinan ni debata tahalongakon nak kanabinahin ni debata na dua nakin anak ina mebelu do yati sineset teropati alai luar biasa talenta na pinasaha ni debata di hadirion nasida na dua ti lau sada siani marcita-cita gawi padita mudah-mudahan ma di pasau tuhata nasinakapan ni rohana tujulan ni arion alai nung nga dimulai dasarna di bagason bason supaya dia mengagungkan Tuhan walaupun dia tidak punya bapak di dunia ini ada Tuhan yang selalu memelihara kehidupannya asagabe di sobba ibana di bata alani mahamwa kadungan tayungok ma sada kehormatan do dilehon debata tuhita laho mangedehon edde puji-pujian di banate sada kehormatan dui kita diberi kehormatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan tayungok ma molo tay dehon jahoba dada asa burju debata tuhita alai ala nong burjudo Tuhan itu kita sebab Tuhan itu sudah baik bagi kita makanya kita memuji-muji dan memuliakan dia napa tuluhon mahamwa kadungan adong dope di dok siulauta dia mani dok siulauta ala jahuba do raja ima baritahon kabarkan bagaimana kita mempublikasikan di dok pajojor menceritakan mendeklarasikan memasukkan puasa saya di Papua Menteri Pariwisata Haulion ni Bali manang tu dia ibana borhat saya di Papua ibana do Haulion ni Pulau Bali puasa saya di Papua asa olo akatursian negara nasing ro songoni mahita ikon Papua-buahon debata tusude jolma buhama saringgas sita lau Papua-buahon debata tusude jolma mulak dora songon naung tahatai nakin ikon adong kekaguman di hita kalau mau kita berbicara tentang Tuhan dalam hidup kita ini kita harus kagum. Molo kagum mau majahasa ada buku. Ala denggan isina. Jala marguna. Sayolo doau pabuah-buahoni tuak kadongan. Tujuan nahado. Molo pabuah-buai. Asa doho doi bana majaha. Molo di zaman nuaingon dohonota ngadong WhatsApp ade. Jala populer do nuaingon TikTok. Manang populer do nuaingon share. Dia kana tua-tua pe ngamalo be maddo kade.
Sergio putut na maridde julu nakin inda dua ti. Ngamalo biak kena tua-tua madok na songoni ati. Asa di share di grup na maridde bana nakin di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Aha tujuan nas asa sudejol mama jaha, asa sudejol mama merengsa. Jadi kekaguman kita kepada Allah dan perbuatan Allah akan secara otomatis mendorong kita memberitakan, membagikan, pabuah-buahon, mempublikasikan itu ke sana atau ke semua orang dohonota. Alani suku-sukun si pahusur-husurut taima molo bakol do penuaing rohatta. Malas sita. Manang dang adong giok ni rohatta pabuah-buahon Tuhan Yesusi tuhalak nasing. Ahado nama baini. Atik do nasuhiado pe manang nasuhiabe hita kagum. Manang nasuhiabe tahalongakon pabahenan ni Yesusi di tengah-tengah ni nguluta. Molo marnatal halak marnatal iba. Dang adong pala pakorhonna di bagasan nguluna. Tasukut mema dirita amanginangate. Tetapi pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari itu akan membangun kekaguman kita kepada Tuhan. Pengalaman pribadi itu kita rasakan dan mungkin kita katakan kita peroleh ketika kita memiliki hubungan yang intim. Molo rosudo parsaurata doho di bata. Rosu intim parsaurata doho di bata. Biasanya sangat cepat kita peroleh dan rasakan ketika kita memberikan waktu yang teduh. Molo boi kita bermeditasi, martangiang nahohom, padua-dua doho di bata. Alani mahamuaka manami nanami di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ala Jehovah do raja, halongakom masudi, nabi nahini di bata, di tengah-tengah ni ngulum. Lumobima, haluaon naong nilehon ni Tuhan Yesus. Sianasi ni rohanai di hita. Asaringga sita mangedehon, asaringga sita mamuji, asaringga sita pasangapun, dohot pabuah-buahon, dohot mabuan piliata tuadopan di debata. Lumubima molo sobahi ta marhula-hula, buhado hita nang tu debata. Molo idok halak bataki sobba marhula-hula inna. Bado hita marsobba tu debata. Manang na sutara jumi be adak pola nang pe naung diduk parageda marhite-hite guarni debata ama nungai jaha titing nungai bah dak pola biadong evaluasi lapatanna mulu terlebat dak pola perswala ni ape tadok sobba marhula-hula ape itu Tuhani buado hita imara nagabi perenungan di hita di bagasan bason Tuhan Yesus memberkati. Amin martang yang mahita. Mauliati rohanami di huali jahuba di bata amanami. Ala hodo raja si sobaun nami. Ala dipakila lahor rohanami salhu naasi dohot holong ni roham. Isi hiam mahamion Tuhan. Dirajumi rohanami. Ala di parmudu-mudu hodo ngolunami. Di pasu-pasu hodo hami tamahami. Lam takas madok mauliati tuadupanmu. Di namar ningot hami di sude holongmu dohot asini roham. Imana pasaurhon hami Tuhan mamuji-muji pasangapun ho di tengah-tengah ni punguan pesta paduahon di hari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lama masum-masum maho disadok ruas ni huriam mulai sian dak danak namet miti sahat rodilan sia mauliati madiho Tuhan. Amin. Mari demahita mardalan ma peliata paduahon
Patuluhan dot pawatun. Sairo mahamuna akana porseya, sairo mahamuna tu Bethlehem. Idadagdanak si paluahita, kasomba maibana, kasomba maibana, kasomba maibana, Raja Hatta. O Raja na sangat, Tuhan isaluhut di taon ho na porsuk di tanon. Allah di jolma na di hamagoan, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, Raja Hatta. Hamuna suruan puji ma Jehovah, radot sudena martuai. Sangat di Tuhan debata di surga, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, Raja Hatta. O Yesus Tuhanku, sainai pujiyoku, pambainmu diau pardosahon. Ai gabe jolma, hohu moko pau, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, Raja Hatta. Tatangnya kon ma piliata tua dupan ni di bata. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Odo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dona saulibasa nama liutus. Upasahat hami masian nan lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai marohanami, marhite-hite tordim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Nasana ni lehon bi tondi rodi pamatatu Hosano gogoki rodi salup artaku sa hati Tuhan nasaun sa toku do. Alia manamina di benua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai romaharajaunmu, sai saut malomo ni roham di benua tungaon songon na di benua gijang, lehon matuhami sadarion hangoduan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajahon dot agogon rodi hasanapon saleleng di leleng na amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho, disodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Amen, amen, amen. Tapahudul ma dolon nami ma selamat hari Natal di hita saluna, masih jalangan mahita, di habirang di siamun, laos marhiti umma. Upasa tamima tu inanami ketua pesta gotilon Natal dohot tahun baru adorang sota pasahat si palas rohat wakana bersangkutan pasa tamima tu inang ketua. Selamat Natal madihita sudena amanginang. Selamat. Tapahudul majo satokin. Sambil boleh dimakan snacknya sambil minum ya Amang ya. Terima kasih buat amanami Pandita Ersilaban dohot inang. Song ini amanami Pandita Pepandianga dohot inang. Seluruh amanami inanami parhalado. Ya. Terima kasih Amang Inang diberikan kesempatan kepada kami panitia untuk memberikan si palas roha kepada yang seperti Inahana, Ama Simeon, Ama Nami, Inanami Situan maupun Siun, baik pada petugas yang ada di gereja ini. Waktu tanggal 9 bulan 12, kita sudah memberikan si palas roha untuk anak-anak sekolah minggu sebagai organis dan guru-guru sekolah minggu. Ya, terima kasih buat rekan-rekan guru-guru sekolah minggu yang selalu membimbing anak-anak kita. Pada tanggal 16 Desember, kita memberikan bekerjasama, panitia bekerjasama dengan KOR gabungan. Memberikan makan, nasi kotak, nasi bungkus saja, kita berikan sekitar daerah Pondok Bambu sampai ke Bambu Duri. Dan kita tidak lupa juga memberikan untuk anak-anak yatim piatu yaitu Yayasan El Sapan. Terima kasih buat Tuhan karena Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Tusude amanami inanami yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk jemaat Pondok Bambu. Nyanyi dulu Ya. nyanyi dulu satu ya. Terima kasih Nyanyi Amang dulu. Inang.
bahwa pesta kita pada tanggal 17 Desember pada hari Minggu, sebenarnya target kita hanya 400 juta. Karena tahun ini, tahun 2023 kita 3 kali pesta. Pesta Jubileum ya Bang ya. Sekali di sini, pertama kali di gedung apa itu? Oh, Gorga 2 ya. Gorga berapa itu? Gorga 2. Habis itu pesta lagi di sini waktu Amang Eporus datang. Yang terakhir pada tanggal 17 Desember. Luar biasa. Kita bisa mendapatkan uang 712.000 sekian. Tepuk tangan buat jemaat. Iya. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan panitia yang luar biasa. Terlebih saya pribadi nggak ada malu Amanginang. Hampir setiap minggu kita basar. Demi apa? Biar kita bisa mencukupi segala apa yang kita butuhkan di hari Natal. Untuk Natal dan memberikan sipalas roha. Tusude dong aku inahanna. Sipalas roha kita hari ini akan dibagi. Suang-suang ini amanami Simeon. Mungkin adong do tamu nami inahanna pas ro berkunjuk tuson nang pedang jemaat Pondok Bambu, kita akan berikan sekedar buat teman-teman saya inahanna yang kebetulan berkunjung biarpun bukan jemaat kita. Terima kasih Amang Enang. Kami buat anak-anak molo pegawai negeri yang ditanggung anaknya pegawai negeri paling tinggi 25 tahun ya. 25 tahun ke atas tidak ditanggung lagi oleh pemerintah. Begitu juga sosial. Seperti anak yatim piatu. Di bawah 25 tahun. Kita udah sepakat panitia dengan seksi sosial. 25 tahun ke atas kita 26 lah ya. Kita tidak akan memberikan ya. Jadi asa taboto Amanginang, kita bukannya pelit biar kita tahu bahwa rata-rata 25 tahun sudah bekerja, sudah selesai sekolah ya. Jadi saya hudo kontu sude amanami inanami. Terima kasih banyak Amanginang atas kerjasama kita. Terlebih teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari semua panitia, bahkan guru-guru sekolah minggu, bahkan tim sosial yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Kami serahkan waktu kepada seksi sosial. Koordinatornya adalah Amang Edison Pangaribuan beserta teman-temannya. Kami Shalom. Sebelum kami bagikan sipalas roha, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pembagian sipalas roha ini tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, bagi yang berhalangan untuk menerima sipalas roha pada hari ini, kami berikan waktu sampai 14 Januari untuk mengambilnya. Jika tidak diambil sampai 14 Januari, kami kembalikan ke panitia. Demikian. Yang pertama, kami akan panggilkan untuk sintua pensiun. Yang saya panggil mohon maju ke depan, yang menyerahkan amplop Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Silaban. Yang pertama, Situa Dr. Andes GS Simanjuntak. Saya ulangi, Situa GS Simanjuntak, maju ke depan. Kalau tidak datang bisa diwakilkan ke anaknya.
Yang kedua, Situa Kolonel Purnawirawan R. Sitompul. Situa Kolonel Sitompul, mohon maju ke depan. Yang ketiga, Situa Dr. Andes Manulang. Situa Dr. Andes Manulang. Ada. Yang keempat, Situa J. Simorangkir. Yang kelima, Situa MP Lumban Toruan. Situa MP Lumban Toruan, mohon maju ke depan. Bisa diwakilkan Inang. Yang keenam, Situa Nyonya T.O. Siahaan Burumanulang. Situa Nyonya T.O. Siahaan Burumanulang. Yang ketujuh, Situa Nyonya S.E. Sidabutar Boru Simanjuntak. Situa Nyonya Sidabutar Boru Simanjuntak. Yang kedelapan, Situa Nyonya Nurliana Nainggolan Boru Raja Guguk. Situa Nurliana Nainggolan. Kesembilan, Situa Nyonya Sinaga Boru Limbong. Situa Nyonya Sinaga Boru Limbong. Yang ke-10, Situa Nyonya A.R. Ambarita Boru Sibarani. Yang ke-11, Situa Nyonya Yosefin Tobing Boru Simanjuntak. Dua belas, Situa S. Lubis. Situa S. Lubis, mohon maju ke depan. Tiga belas, Situa RH Sibarani. Situa RH Sibarani, kalau ada mohon maju ke depan. 14, Situa E. Manulang. Situa E. Manulang, mohon maju ke depan. Kampung. 15, Situa MB Pasaribu. Situa MB Pasaribu, ada? 16, Situa MB Marpaung. Yang terakhir, Situa EH Simanungkalit. Kami persilahkan Amang Pendeta Silaban untuk menyerahkan amplop Sipalasroa. Amang Situa Sibarani.
Sambil menunggu giliran, silahkan dimakan roti dan menikmati kopi atau teh. Berikutnya kami akan panggilkan pemusik atau organis yang menyerahkan amplop nanti Amang Pendeta Pandiangan. Pertama saya panggilkan Vera Manulang. Vera Manulang, ada? Yang kedua Nyonya Milana Baban, Boru Tampu Bolon, diwakilkan Inang. Arnold Manulang, Arnold Manulang. Yang keempat Nyonya Laura Simamora, Boru Manulang. Nyonya Laura Simamora, Boru Manulang, enggak. Yang kelima Nyonya Devi Simamora, Boru Siahaan. Nyonya Devi Simamora, Boru Siahaan. Ada, bisa diwakilkan orang tua atau anaknya. 6 Nyonya Caroline Sihombing, Boru Manalu. Nyonya Caroline Sihombing, Boru Manalu. Ada? Arga Boru Nainggolan. Arga Boru Nainggolan, ada? Nyonya Eva Sari Tobing, Boru Lubis. Nyonya Eva Sari Tobing, Boru Lubis. Tabita Boru Napitupulu. Tabita Boru Napitupulu. Berkat Manurung. Berkat Manurung, ada? Diego Sitorus. Diego Sitorus. Samuel Nababan, diwakilkan Inang Ketua. Bisa. Iren Boru Banjarnahor. Iren Banjarnahor, ada? Binar Boru Batubara, Binar, maju ke depan. Mira Boru Pangaribuan, Mira Boru Pangaribuan, bisa diwakilkan. Calica Boru Tasoid atau Kalika Boru Tasoid. Sebastian Sinaga. Selo Simanjuntak. Selo Simanjuntak. Amang Pendeta Pandiangan, mohon bisa ke depan untuk membagikan amplop Sepakas Roha. Ada 4 orang lagi, mohon siap-siap. Masih tim pemusik, Ayub Sagala, Marlon, ada Marlon, Sintua Bonar Batubara. Yang terakhir Joaquin Siahaan.
Mang Situa Bonar, karena cuman sendiri digabung aja, bergabung. Mohon maaf, Amang Situa Bonar Batubara, tolong maju ke depan lagi. Tadi udah benar amplopnya ada. Amang Pandiangan, tolong menyerahkan amplop si Palasroha. Untuk bagian berikutnya kami akan panggilkan tim pemandu lagu atau song leader. Yang dipanggil namanya harap maju ke depan, Nyonya Situa Hasugian Baru Nainggolan. Nyonya Situa Hasugian Baru Nainggolan. Mary Boruh Tagalung, Mary Boruh Tagalung. Nyonya Ane Manurung Baru Panjaitan. Nyonya Ane Manurung Baru Panjaitan. Ada? Christian Manulang. Christian Manulang. Nyonya Susi Hutapea Boruta Barat. Nyonya Susi Hutapea Boruta Barat. Nyonya Rodo Nainggolan Baru Saragi. Nyonya Rodo Nainggolan Baru Saragi ada? Nyonya Sinta Umban Tobing Baru Panjaitan. Nyonya Sinta Umban Tobing Baru Panjaitan ada? Kalau ada di atas mohon turun ke bawah sebentar. Efron Tampu Bolon. Efron Tampu Bolon. Erwin Siahaan, Erwin Siahaan, Hilba Sitorus, Hilba Sitorus sebagai song leader. Pak Hombar Simamora, ada Pak Hombar Simamora diwakili Inang. Nyonya
Lola Sitinjak Borasugian. Nyonya Lola Sitinjak Borasugian, ada? Naomi Boro Banjarnahor. Naomi Boro Banjarnahor. Nyonya Rena Sinambela Borusinaga. Nyonya Rena Sinambela Borusinaga. Sintua SG Simatupang. Sintua SG Simatupang. Sintua SG Simatupang. Mohon maju ke depan. Sintua Bondri Napitupulu. Sintua Bondri Napitupulu. Nyonya Iin Siregar Borusiombing. Nyonya Iin Siregar Borusiombing. Saya akan bagi ini dua bagian. Untuk yang pertama ini yang menyerahkan amplopnya Amang Sintua Hendri Sirait. Song leader, pemandu lagu. Siapa? Bagian kedua. Saya panggilkan yang berikutnya masih bagian dari song leader atau pemandu lagu, Wiona Borusirait, Wiona Borusirait, Misya Borusirait, Misya Borusirait, Angel Borusimanjuntak, Angel Simanjuntak, Heston Sihombing, Heston Sihombing, Nyonya Muti Napitupulu Borusinambela, Nyonya Muti Napitupulu Borusinambela, ada? Tolong agak cepat ya, karena waktu udah malam.
Patrick Sumbantoruan. Patrick Sumbantoruan. Dame Boru Pasaribu. Bunga Boru Pasaribu. Hana Boru Lubis. Hana Boru Lubis ada. Grace Gita Boru Sitorus. Grace Gita Boru Sitorus. Iren Boru Siboya. Iren Boru Siboya. Septi Nainggolan, Septi Boru Nainggolan. Naomi Boru Nainggolan. Naomi Boru Nainggolan. Hana Boru Siombing. Hana Boru Siombing. Lufinsya Boru Siombing. Lufinsya Boru Siombing yang terakhir. Naomi Boru Nainggolan. Enggak. Kami persilakan Amang Sintua Henry Sirait untuk menyerahkan amplop. Sebagai tambahan, Nyonya Situa Sugian Boru Nainggolan selain sebagai song leader juga sebagai dirihen. Dame Pasaribu dan Bunga Pasaribu selain sebagai pemandu lagu juga bertugas di Infokus. Septi Nainggolan dan Naomi Nainggolan selain sebagai song leader juga sebagai pemandu lagu. Jadi digabung di sini. Lufinsya Boru Siombing selain sebagai song leader juga bertugas di Infokus. Multimedia. Berikutnya akan saya panggilkan petugas multimedia, ada 6 orang. Nama yang dipanggil harap maju ke depan. Yang pertama Michael Frans Sutasoid. Michael Frans Sutasoid. Yang kedua Wisnan Banjarnahor. Wisnan Banjarnahor. Yang ketiga Situa Alex Sitompul. Situa Alex Sitompul. Ada? Yang keempat Situa Fritz Enrico Siahaan. Situa Enrico Siahaan sebagai petugas multimedia, sebagai song leader dan juga sebagai dirihen. Yang kelima Situa J Pakpahan. Situa J Pakpahan sebagai petugas multimedia sekaligus sebagai guru sekolah minggu. Yang terakhir Jeremia Tobing. Jeremia Tobing selain sebagai petugas multimedia juga sebagai pemusik atau organis. Michael Frans Sutasoid, Wisnan Banjarnahor, Situa Alex Sitompul, Situa Enrico Siahaan, Situa J Pakpahan, Jeremia Tobing.
Yang membagikan amplop Amang Pendeta Pandiangan. Kami mohon, kami persilakan. Bagian berikutnya petugas Infokus yang menyerahkan amplop Amang Situa Harlen Sinambela. Ada 23 orang. Yang pertama Abraham Simanjuntak, Andrea Simanjuntak, Abel Sinaga ada, Abel Sirait, tolong agak cepat. Julia Siahaan, Kalika Hutasoid, Keisa Naibaho, Maradu Manulang, Michael Sihombing, Marsada Simbolon, Rafael Pasaribu, tolong agak cepat ya. Ruben Hutasoid, Rasel Tampu Bolon, Tommy Manulang diwakilkan sama adiknya Maradu Manulang. Ferdi Sitorus, Jessica Manulang, ada Jessica Manulang, Griffin Simorangkir, Ica Hutasoid, bisa diwakilkan orang tua. Joshua Siregar, Monica Simanjuntak, Michelle Veronica Siombing, Nina Sianturi ada, Ruth Angelica Hutagaul yang terakhir, Amang Situa Sinambela kami persilahkan. Ikut.
sebagai apa? Ada daftar. Erika Simatupang, kami mohon maju ke depan sebagai petugas Infokus. Erika Simatupang. Berikutnya kami panggilkan petugas dirihen yang menyerahkan amplop Amang Situa PH Sugian. Saya panggilkan yang pertama Situa Insinyur MB Pasaribu, Situa E Manulang, Situa Insinyur Harlen Sinambela, Sahata Patio Pasaribu, Sahata Patio Pasaribu, Nyonya Mary Tampu Bawon Berusiahan, Nyonya Mary Tampu Bawon Berusiahan, Nyonya Pendeta Silaban Berusiregar, Nyonya Pendeta Silaban Berusiregar, Eva Burumanulang, Eva Burumanulang, Eva Burumanulang ada? Selain sebagai dirihan juga sebagai pemandu lagu. Nyonya Lydia Simanjuntak Burumanulang, Nyonya Lydia Simanjuntak Burumanulang, kami persilakan Amang Situa Hasugian untuk menyerahkan amplop si Palas Roha. Sudah. Ya, dengan multimedia.
Selanjutnya saya panggilkan pengurus seksi kesehatan dan seksi sosial sekaligus yang menyerahkan amplop Situa Hendra Sirait. Yang pertama Dr. Joni Timbuh Tapea, Dr. Joni Timbuh Tapea. Yang kedua Dr. Mindo Pakpahan Borusitohang, Dr. Mindo Pakpahan Borusitohang. Yang ketiga Nyonya Tiurma Lumban Toruan Buru Napitupulu. Yang keempat Nyonya Listeria Simanungkalit Buru Tambunan. Yang kelima Nyonya Udur Simanjuntak Buru Sirait. Yang keenam Nyonya Rugun Hutasoit Buru Sirait. Pengurus seksi sosial kami panggil Nyonya Kesiana Siahan Buru Sibarani, Nyonya Situa Sugian Buru Sitompul, Nyonya Florida Pakpahan Buru Manalu, Nyonya Nancy Siahan Buru Pakpahan, dan Nyonya Erika Marbun Buru Pangaribuan. Kami persilakan maju ke depan. Berikutnya saya panggilkan Ama Simeon. Yang pertama Situa Kolonel R. Sitompul, Situa Kolonel R. Sitompul, Situa Dr. Andes G.S. Simanjuntak, bisa diwakilkan. Kombes Pol Purnawirawan R.M. Napitupulu, Kombes Purnawirawan Napitupulu, Pondang Panjaitan, Amang Pondang Panjaitan, Amang Franz Richard Siahaan, Amang Franz Richard Siahaan, Binhard Simanjuntak, Binhard Simanjuntak, Washington Sirait, yang terakhir Washington Sirait kami panggilkan yang menyerahkan amplop Amang Pendeta R. Silaban. Saya ulangi, Situa Kolonel R. Sitompul, Situa Dr. Andes G.S. Simanjuntak, Kombes Pol Purnawirawan Napitupulu, Pondang Panjaitan, Franz Richard Siahaan, Binhard Simanjuntak, Washington Sirait. Mewakili Situa Dr. Andes G. Simanjuntak bisa diwakilkan oleh anaknya tadi. Andreas.
Yang mewakili Amang Situa Dr. Andes Simanjuntak, Andreas Simanjuntak, anaknya mohon maju ke depan. Maaf, Pak Hopu, Andreas Simanjuntak, ada di ruangan ini? Tidak ada? Yang memberikan Amang Pendeta Silaban. Bagian terakhir, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu karena pesertanya lumayan banyak, 86 orang. Saya akan panggilkan, akan dibagi beberapa bagian. Bagian pertama, amplop diserahkan oleh Amang Pendeta Silaban. Saya panggilkan namanya 1, Situa Nyonya T.O. Siahan Berumanulang, Situa Nyonya S.E. Sidabutar Berusimanjuntak, Situa Nyonya S.E. Sidabutar Berusimanjuntak, Situa Nyonya Nurliana Nainggolan Raja Guguk, Sintua Nyonya Nurliana, Nyonya Rosmiana Sinambela Berumarpaung, Nyonya Rosmiana Sinambela Berumarpaung, diwakilkan Nyonya Marsinta Nababan Beruhutagalung, Nyonya Marsinta Nababan Beruhutagalung, Nyonya Miana Sihombing Berutasoid, Nyonya Miana Sihombing Berutasoid ada. Nyonya Y.M. Simanjuntak Berutambunan, Nyonya Y.M. Simanjuntak Berutambunan ada. Nyonya O. Hutapea Berutambunan, Nyonya O. Hutapea Berutambunan. Kalau ada perwakilannya mohon maju ke depan. Nyonya Ros Situmorang Berusinaga, Nyonya Ros Situmorang Berusinaga ada. Nyonya Nurmala Panjaitan Berusitorus, Nyonya Nurmala Panjaitan Berusitorus, Nyonya Kartini Hutagau Berusiahan, Nyonya Marta Tiolina Pasaribu Berusimatupang, Nyonya Marta Tiolina Pasaribu Berusimatupang ada? Tidak ada ya. Nyonya Nancy Siahan Berupakpahan, Nyonya Rosmawati Purba Berumanik, Nyonya Tiesi Purba Berunenggolan, Nyonya Tiesi Purba Berunenggolan, Nyonya Entelina Hutaju Berusirait, tidak ada. Nyonya Mary Tampuboon Berusiahan, Nyonya Erika Marbun Berupangaribuan, Nyonya Roli Siahan Berusiagian, Nyonya Roli Siahan Berusiagian ada. Saya panggilkan 3 lagi. Nyonya Florida Pakpahan Berumanalu tidak ada. Nyonya Florida Pakpahan Berumanalu bisa diwakilkan. Nyonya Sitinjak Berusinaga, Nyonya Sitinjak Berusinaga,
Nyonya Situa Dr. Andes DJ Tarihoran Brusitorus. Nyonya Situa Tarihoran Brusitorus. Nyonya Intan Hutapea Burupurba. Nyonya Intan Hutapea. Nyonya Hutapea Burubatubara. Nyonya Hutapea Burubatubara. Amang Pendeta Silaban kami persilahkan. Yang berikutnya, tadi saya panggilkan Nyonya Hutapea Burubatubara, yang kemudian Nyonya Romasta Purba Burusitompul, Nyonya Romasta Purba Burusitompul, Nyonya Marta Hutauruk Burutobing, Nyonya Marta Hutauruk Burutobing, Nyonya Sitinjak Burusilalahi, Nyonya Sitinjak Burusilalahi, Nyonya Selma Panjaitan Burutobing,
Nyonya Selma Panjaitan Bertobing, oh maaf, nomor 2 Nyonya Marta Hutaruk Bertobing sudah dipanggil Tuhan, mohon maaf. Nyonya Timoria Panjaitan Bertambun, Nyonya Timoria Panjaitan Bertambun, Nyonya Marincan Hutagao Berusilalahi, Nyonya Marincan Hutagao Berusilalahi. Kami persilakan Amang Pendeta Silaban untuk menyerahkan amplop Siparasoa. Ini masih bagian pertama tadi penuh. Nomor 2930. Foto. Kami panggilkan dari Inahana yang berikutnya, mohon siap-siap. Nyonya Rosida Tampu Bolon Berusiahan, Nyonya Rosida Tampu Bolon Berusiahan, Nyonya Yanti Mestiti Hutapea Berunenggolan, Nyonya Mestiti Hutapea Berunenggolan, Nyonya Morti Tampu Bolon Berusiahan, Nyonya Morti Tampu Bolon Berusiahan, Nyonya Elsa Nora Silitonga Berusimanungkalit, Nyonya Elsa Nora Silitonga Berusimanungkalit, Nyonya Juneti Hutajuru Berulimbong, Nyonya Juneti Hutajuru Berulimbong, Nyonya Dr. Sinurat Berunapitupulu, Nyonya SOP Sitanggang Berutagalung, Nyonya Sidabuke Berutobing, Nyonya Amelia Marbun Berutasoid, Nyonya Amelia Marbun Berutasoid, silakan maju ke depan. Nyonya Serepina Simanjuntak Berupardede, Nyonya Serepina Simanjuntak Berupardede, Nyonya Dominta Simanjuntak Berusitanggang, Nyonya Dominta Simanjuntak Berusitanggang, Nyonya Lisda Manulang Berusilaban, Nyonya Situmorang Berupanjaitan, Nyonya Serepina Simanjuntak Berupardede, Nyonya Dominta Simanjuntak Berusitanggang, Nyonya Lisda Manulang Berusilaban, Nyonya Situmorang Berupanjaitan, Nyonya Emrina Hutagalung Berusimamora, Nyonya Emrina Hutagalung Berusimamora, ada? Nyonya Rotua Marpaung Berusiahan, Nyonya Alfrida Tambunan Berusiahan, Nyonya Elis Naibaho Berusimbolon, Elis Naibaho Berusimbolon, ada? Nyonya Rosma Sihotang Berusimbolon, Nyonya Erni Silalahi Berulumban Raja, Erni Silalahi, diwakili Parmain. Nyonya Theodora Sitinjak Berutambunan, Nyonya Theodora Sitinjak Berutambunan, Nyonya Matile Sinambela Berusimbolon, Nyonya Matile Sinambela Berusimbolon, Nyonya Rotua Nababan Berulubis, Nyonya Situha Sugian Berusitompul,
Nyonya PK Sihombing Buru Pardede, Nyonya Marlise Lubis Buru Tobing, Nyonya Banjar Nahor Buru Haryanja. Nyonya Jenta Situmorang Buru Simamora, Nyonya Jenta Situmorang, Nyonya Juana Tambunan Buru Siahan, Nyonya Rumiris Sitorus Buru Merpaung, Nyonya Rotua Simamora Buru Tobing, Nyonya Tudimian Siboro Buru Simbolon, Nyonya Nainggolan Buru Tabarat, Nyonya Nainggolan Buru Tabarat. Ada? Nyonya Sitohang Buru Simorangkir, yang terakhir Nyonya Kesiana Sian Buru Sibarani. Kami persilakan Amang Pendeta Pandiangan untuk menyerahkan amplop Siplasroa. Masih ada bagian terakhir nanti. Mohon bersabar. Amang Pendeta Pandiangan, kami persilakan. Sambil menunggu saya panggilkan, tapi majunya nanti ya. Nyonya Bertua Sitorus Buru Sirait, Nyonya Seni Napitupu Buru Sinambela, Nyonya Merali Magdalena Siahan Buru Nenggolan, Nyonya Sihol Simamora Buru Silaen, Nyonya Saulan Naiborhu Buru Pardede, tetap duduk di tempat. Nyonya Simorangkir Buru Sinaga, Nyonya Porman Tampu Bolon Buru Simanjuntak, Nyonya Sinur Manurung Buru Siahan, Nyonya Dr. Huta Barat Buru Sitompul, Nyonya J. Siahan Buru Tagal, Nyonya Soralentina Saragih Buru Sinaga, Nyonya Panjaitan Buru Situmorang, Nyonya Simanjuntak Buru Parapat, Nyonya Dr. Mindo Pakpahan Buru Sitohang, Nyonya Siahan Buru Siregar, Nyonya Sinta Uli Siahan Buru Silitonga, Nyonya Simanjuntak Buru Tambunan, Nyonya Teresia Pasaribu Buru Sinurat, Nyonya Lumban Raja Buru Manurung, Nyonya Donda Sianturi Buru Sinurat, Nyonya Pakpahan Buru Simorangkir, yang terakhir Nyonya Sihotang Buru Nenggolan. Ini situ Simorangkir Buru Tobing. Gak ada ya? Jemaat sini bukan? Satu lagi apa sih, Bre? Tadi yang aku panggil dia. Dua-duanya janda. Nyonya Nenggolan. Panggil dulu. Nyonya Simorangkir Buru Tobing. Udah panggil. Sama Nyonya Nenggolan Buru Tabar. Iya. Untung ada yang 50.
Bagian terakhir yang menyerahkan amplop, Ketua Panitia Gotilon, Inang Nyonya Mary Tampu Buon Berusiahan. Saya panggilkan masih bagian dari Inahana, Nyonya Bertua Sitorus Berusirait, Nyonya Seni Napitupu Berusinambela, Nyonya Merli Magdalena Siahan Berunainggolan, Nyonya Sihol Simamora Berusilain, Nyonya Saulan Naiborhu Berupardede, Nyonya Simorangkir Berusinaga, Nyonya Porman Tampu Buon Berusimanjuntak, Nyonya Sinur Manurung Berusiahan, Nyonya Dokter Huta Barat Berusitopul, Nyonya J Siahan Berutagaul, Nyonya Sorolentina Saragi Berusinaga, Nyonya Panjaitan Berusitumorang, Nyonya Simanjuntak Beruparapat, Nyonya Dokter Mindo Pakpahan Berusitohang, Nyonya Siahan Berusiregar, Nyonya Sintauli Siahan Berusilitonga, Nyonya Simanjuntak Berutambunan, Nyonya Teresia Pasaribu Berusinurat, Nyonya Lumban Raja Berumanurung, Nyonya Donda Sianturi Berusinurat, Nyonya Pakpahan Berusimorangkir, Nyonya Siotang Berunenggolan, Nyonya Sintua Simorangkir Berutobing, Nyonya Sintua Simorangkir Berutobing, Nyonya Nainggolan Beruta Barat, Nyonya Nainggolan Beruta Barat. Bisa diwakilkan anak atau keluarga terdekat. Yang menyerahkan amplop, Ketua Panitia Gotilon, Inang Nyonya Mary Tampu Buon Berusiahan, kami persilahkan. Mohon Ketua Inahana, Inang Nyonya Kartini mungkin bisa membantu mendampingi. Bukan Inahana ya? Enggak ada.
Buah Huta Barat,